Ka sngi ban sedang ya ka fast open to all football tournament ar jarap sau hamadan mau kediang kan salong la syai ka sngi te kumta khot ngi wer ya phi sya kani ka tournament ka ban salong la syai nadu la syai ka sngi hamadan mau kediang kene kede ka program na ka fast open to all knockout football tournament ar jarap sau dat spotrik mi ar jarap sau ka ban salong nadu la syai ka sngi terter ka por namta ketik program kan sedang hak por kat arbejesh tang sngi ka jaka kadai hamadan mau kadiang playground charman ban biat ya kete ka program da master HG merwain presiden jong kete senjuk welcome speech master RR simle short speech guest of honor Mrs. A Khansentio open the tournament by the chief guest master Golden Star Nonglong starting the game hadin kete program onyat anpli ya ketika tournament bat sedang ya ke game kejing lekai kan long hapadang kan Stone Block FT Persya ya ke Lengam Junior FC hadin ke half time nyo ya ke jingkren na chief guest speech master Golden Star Nonglong word of thank by the chairman tekumta la kot lawer namta jongpi pai ba ki baju ai jingkershan ya ki tournament baju penlong ha ketika kamadan mau kediang tekumta wan ban sakhi la sai kasngi kadai kat kitem ki ba klan bor bah bro artli kitem bat kejing lekai kan salong ke itanat bah hapdeng kite ki artli kitem tekumta la khot la wer biang senpat ya pi share kene ke video segi perlok prajor jompi kenang ba kumno kinwan ban sakhi namta kate ka jingpli ya kate tournament hamadan mau kediang kublai chibon ngin sekendo la sai kasngi hangte hamadan mau kediang